I pozdrav svima ljudi, danas igramo novu igricu, a to je Clash of Clans. Znači, hajdemo da krenemo, ima tu dosta stvari. Dobro, ovdje je jedan achievement. Sinoć sam stavio da mi se ugrade na TH3. Ja sam preigrao ovu igricu, ali sam prodao account. I posle me je mrzelo da igram još. Ja ovdje dosta stvari da napravim. Defense, mortari, ove dve bombe. Dobro. Samo idemo da napravimo ovu bazu. Ovako ćemo. Ovo ćemo ovdje. Tako tu. A gdje imamo još? Čekaj. Stani. Malo ću ispočetak da vidim nešto. Ovo mi treba. Sad idemo da napravimo lepu bazu. Idemo isto. Tom hall ćemo tu. Ovdje. Ovdje. Joj, pa ja nisam ni kupio ove ogradu. Ajde, beži. Ajde. Tako, poslije ću to da kupim još ove ograde. Šta ovdje da stavim? Ovdje ću da stavim ovo. Ovo ću ovdje i ovdje. Ajde bre. Tako. Ovo ću ovdje. Ovo ću ovdje. Nekako tamo. Tako.
sad ove. Gdje da ih stavim? Stavit ću ih ovako. Možeš li ti da dođe do nju? Može. Tako. I ovo ću ovdje. I ovako nam za sada izgleda baza. Save. Dok ne kupim još ovih ograda. Sad idem da napravim vojsku. Tako. Da napadamo nekog da ga rasturimo i šta imam još tu da upgradeam ovo. Ovo ovdje je prvi level. Samo ovo, to da ga upgradeam. Znači ovo je 2000, ovo su po 4000. Onda ću u ogradu. Pa onda ću da upgradeam Archer Tower na drugi level i Cannon na treći, pa ću da kupim mortar i sve ću da ogradim i to će biti to. Da, to će biti tako. I dobro će valjda baza da bude. Poslije ćemo morati da otključamo Clan Castle. Da vidim ja sad koliko imam ove ograde. Tamo. Nemam za sve. Još koliko su ostale. O, još 3, super. To ću ovako da zaradim. Samo edit. Da vidim kako ću ja to tu. Ovo ću ovako da pomerim. I to. Ne znam. Da je ovako. Seram. To će mi biti lakše. Mnogo, vidite, ja klikćemo ono neće. Ne tamo. No. Ajde. Beži. Ovako je najlakše. Samo povučete i tako je najlakše. A ja sam sve ogradio, ali dobro. Ovdje ću napraviti mjesto za mortar. Pa ću staviti nešto unutra. Samo da im koliki je on. On ide jedno na dole. Evo ovako. Eto dobro, super. Ovo ću ovdje. Ovo ću ovdje dole.
I da vidim ove spravice. I stavim tu. I ovu jednu negdje da popunim mjesto. I to je to. Evo nova baza. Ok, da imamo, nisu se još napravili vojnici. Da vidimo još koliko ima, ajmo da ubrzamo to malo. Tako idemo u attack. Da vidimo šta ima tu da se uzme od luta. 2000 i ovo. Ovo je lagano da ih napadnem, samo da nema vojsku. Nema, super. Neću ni sve da ih potrošim. 20, valjda će da ima 50%. A mislim da neće. A dobro, ja sam uzela loot, pa sam uzela. Znači, malo će da mi fali za 50%. Možda i skinemo, ali ne verujem, mortar je tu. Mogu da skinem 50%, ali da stavim još vojnike. Ajde, kad bi ovo skinuli. Ajde, to 50%. Tako. Ovdje ja više ništa ne mogu. To je to. End battle. Uzeli smo dobar loot za mene. I to savršen loot. Mene izgleda falilo ovdje još 3, da. Ovdje ću da ih stavim. Opa. To je to i jedno. To. I to je to. Ovo ću stavim da mi se upgrade-a. I Archer Tower. Samo da se usavršim na 5. level. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.